ei ma thil kha chei man ki si mangain tunin mi tampin kima sei sit na ko mai lo questionable na kom ja ja na sei na ko min a hin la na in sungai nangin na kisim lo kuna kisim dem ti chu hin na zia chu I think every citizen every cookie kahi ti zo si hin nam sung that na dingai pan la mu na nei chin hi cha chu kim aga pan te te ngai pui ti nei na kim chu na leading here of course ain ma mi zo si zong in they we need to start taking responsibility kim hat na di ka hepui nam hat na di ka hepui na ngan se tumum lo e ma chang chin e ma consign za apa pin ding il hanwa panila pha no he ka ti he apu khu na don but no mam tu haulun sei chuna don but no mam don nom na ta ken nong ka don ken ka don but sangin nang don but no Kim hồi on diplomacy thêm mò hay cái đòn bút thêm bút na cái đòn bút chỉ rồi Kim hồi he cái vàng hiện cái gì là he lung thu restructuring bolanga ye cái gì lung thu he cái nom là cái đàn lệ xây đàn vai he mi pi cái ngày na he tiêu ya chứ su tiêu wa su à con na lung thu hong bộ na lung thu à con na ipp bộ working group thì có dòng pot kit thì mong lâu cho lung thu cho tòa he self defeated na kamu đã cho cái hiện self defeated đã cho cái loại anh họ ai số nói lung thu xí mà lung thu bắt khả nên cái hậu thana rồi ta lo wa hele adam ni hen cái nin cái papoi ama mo cái poi ati thei lo cho chỉ restructuring angai jin ka ti bangin kyang thum chu khat an hat jing gain chu banga hat ki sai bola ji mi khat ha su ham na representative khat ha su cho ala ki ho to a bol ham ki ho to a bol hi ta lo le al ha su ti nai cho al ha su atu zo e biang ta san chang zo lo ti nai ta zo chu ni ti wa e ho mo do ham sang chun e chi kyang thum te ni zo apon cha ke yin a hat nau ki bang han lang federal tan a hat nau ki bang hin lang a hin la ama ho chu a kai tu the ding khat chu biang ku ki zo central working committee ham tu a ke je si a ke je si work governing council ham khat ho han lang hi chi te ni khun hi chi khun kai tu tu ji le hi chi thum ho he na ko ma cha ha chu te lo ri tu su te arms choi pa ha jing pa he beile chile langa so called chi political dialogue eti pa long he inclusive intent interlocutor ang achoma hi to thana phante kati he ya chi lung thu hi restructuring angajin lung thu je restructure hi hele ke je si jong min ata san na hi hat te he tu chana he thing ta si dinga inop ida ki ta san ki zui ta san ki pingute te tabong khana hi in ke je sio jong he aya chu chi lung thu restructuring a chia hi le ke je siam chi le ding ke je siam hat na hi le mi pin azui dem dum jing ding he tai ka ti he sang khup sei chu supplement ga bol ta dinge ke ho imazau se he kinep na behel dan in isei do god dan binu min na lungneo hoi kai popular government hi azop chu mahin na bitri nam bitri bol ta igel chu mahin de chiki de lo hin I de lo na sa sawa ki bol hin he jong le igel diwa ka de that is not the end of our political movement na tunin jong ki mahin ke chi hin so hin akido ni khola kuiman popular government ki pomzen kuiman UT with legislature movement ki da hatai ti lo ding hin na zia chu it stands jing lai hin na zia chu khatlani zia chu lungneu jing ding ai lo le imazo ibol lamzo sia thasit jing ding ka gel pu na hin la how should we na restart from there hiti except to abolo hi ta hi cha ko na chu na prospect ho dinga prospect ki piumam ai lo le dang ho chu ni pia pani la be theu ham ti pa jong zo ai igel diu ka de sen frontline duty polite da hanom loi ai lo le sumto ban tu danom loi na
te kana chu sumi to na mi tam ta aizen umai thi na amo chi pya ki zen de ham ti vet sa nei na zia chu movement here hing jing na lai hi ka la hin popular government in thasipo te ti he na popular government cha join ta ta nin join ta ta symbolic hi thu hi a hin la it should not affect a chai ni le e hop ichi piu movement wang chu hi chi ai kinga loading kinga jong kinga thei loading he ti chu ke ma ngai dan se he pun tin na mi tam pin jong igel dewa ka dei sa ka se he pu holonen sei chu a hi di dol long a hi jong chi nan a hi wangin e man i chen di lampi chu thinga ki phu bing to bang a hi na lang khat ho a gel dinga chi to bang chei ki ji chon zole next explain be nong explain an tun pu wl hang sing in an zo a hin sei chu tu a lung thu ho chu am a ki ho tu ki no wa iti bol ki na pham ti pa chu chi chu solution hong pending hi Maban kalson di dan hi na ti pen chu hi in ai bang ai ama ho hi ti hin tu hin gala ki ve to bang enom ta bin hi cha hi kpa in mediate a bol thi ham kpa chun ip role ani yam as ti lo le ama ho ta chi pum nga ki no wa ki ho mo ki ho tu lo wa mo wa he le nam pi chu lam vai ki thu ding hi ji chun ai chi kpa ten ip chi chung ai pan na thein na ne yo iti pan na la the yo ham ei se pi yo it is an election oriented party na election ting labo chu candidate ki holland in election fight ki bola it is a process of formation of government in lungtu ho chu it is a mass gathering and forum kharita mass forum hinten so it is KPA yang zu lungtu apang to as well as every other individual pan mo yang hello akika na yang there's no contradiction between lungtu and KPA objectives hinten haya chu KPA hi na lungtu interfere bola decision making ho bola referee ga hin ding chu yung su KPA mandate yung hello here is to election thing la everything becomes in a democracy as none of election ideology tu pena chu hele ki gela wang KPA cha chwa chu directly ki kumle le wang chu in the name of KPA chu it is not I mean it is not proper katina he individually I want to kizao tours meeting I will join but as a forum of KPA formal meeting resolution resolution needing so political party khanen it's aju cookie in p election ham KGC election ham aju it is a conflict of interest ki na chu can swan apna kasi jing khatwang ju AZC or cookie in P office bearer they cannot stand for elections katina because there's a conflict of interest ehon cookie in P or social forum ho stepping stone to election na hu in the it is a very wrong thing. It warps the whole idea of a social forum, socio-political forum. Warp there's conflict of interest in it. And also, political parties should also keep away from affairs of KNP or KZC or whatever as a party. We can join them, give our opinion here and there. Candidate it's cookie NP President Payong MLA kadin it is a wrong tradition we are following. I resigned masak ngaizu. President he pumpuma election din he misusing the forum of cookie in P katina
and vice versa. So it should be kept separately. KPA as an organization, election party, should not interfere in KSO elections or whatever, you know. I don't think it's correct. This is a personal ideal here, ideal to ideal in it goes on everywhere. But there's a conflict of interest. Puhang sing quick kang chiling khat ga do be num la ya discussion khat be pu Paulin lal to pu Dr. Shilin to ina ne wa chon MLA ho jong hi atam zo hi ke convince anu mai tan mini ham wang hi chu min wang na se hin seidang ka ting ama hoin announce nong bol wa ile ready sa ke be ti khat jong na se yin na masang lang masanga discussion na ne na ba chen ile to ai mi thum a hi in cho chu amin che chun nei sei do pe yong lang chila ya na sei dan pa chon ki nem hin tun la ki nem na chong bang ki te hin chu pursue ko bol na chu ya chu kasi banga chu som chu resign bol lo ala kan poi ka ti chu som chu thing zo lo hin su dang dang ho chu ke ho pi a hele ai the lo ne om le le e chu resign bol lo hele chu ai the lo na om he je chu se da tang ni da chu som chu hin lo pha na chu ke yong chun som hi lo som hi lo a hele ikhat impact zo ponte ti khat hu kan ne ya cha chu ka thi phita chu nghe cái bảo mẹ phụ khúc cái gì chỉ tên boycott social boycott hen phụ ngon MLA mi thum ho chung hen and boycott hen phụ ngon đấy ni discussion in na bol na put pen chu now na ki pa en comment zone hen bolin kamu en ki pa men boycott hen bol tan lam kalam chu khubang si su tan ai le mun dang dang chu kang pu pilang ga ti te ni ji ko pi pen hi jin te ni ga ki compare le a thip chet ki nen ai le ai chi la ya nang khen do nom chu igalte bina de ji ho le ho su khending ke na sa ding ke tha tu sa ding chi chu igalte bin atu mu khat nong che hin chi chu hi ai le tu chung thil su a hin I chanam khat cho lo hing ta ve ti hi mu do the hin nangin ipiti na mu am chi sanga ito banga yum sanga wa cha phazo mi lunggel pa chu su bulit lo na dinga chi ipi dang lampi dang umam katina he one redeeming factor is EP ki se yong le separate administration target no he koi ma ja long poi katina he nobody is diverting from that objective chi hu akoi he yong le government form balding or not following the objective wants to clear him iti ji objective kilung dham ki bo za lumpy bo jo maybe everybody has their own compulsions in so my confidence is that as long as his final objectives to kilon lo pole lumpy jo bangla coin tin zang in tin bangla su tin bang to tin dinga ju yong di dol hin as boycott ki ball Yongju, it is it's a strategy. Say kita yong lati, think dauta yong lati. It depends on how things develop right now. Politics you cannot say any jingle hong khel mai thi. Khat hong I phangwan hong tin I phangwan chum be khat hong hi mai thi. Tin. So politics are to nothing is permanent. Na jingle we khel thi jingle politics is electoral politics kati nahi. Electoral politics also. Then election social boycott to the again who knows what will happen again so we will see what happens. Ki pa me pu zo ting kan do ki dinen pu khup nang sei to Ki pa me mail hon agelo he hon ki su bul he no hi in azi chu chi ka sei gut le nam lam kai he justification a he thi bintin
integrity he maintenance ki theme lo justification ki theme ta che ga se nom na che pu and the hang singin til khat che ki dalin agi dalba che ki mu ma sanga process su koi le the hi e ati chu ata bi ang ja hi na approach som choma ko na chu a pick chum moli kala hela ga ki thun the je hi thona na hin la ai chu theory hi en e ho hi heti approach e chin lam uwa lam kala e ki compromise now he atam le zeng ta na he tu chunga jong hi chi koi na pau approach som he da justify ki bol pa popular government is san pau he compromise e bo now khat hi HT lo walan compromise tam ta in bol taw yang ka ti no to hi amma ho ma man MLA ho kun jong a pressure jong hilo amma hon on volition na ki to ho mu wa separate administration jo a phun do hi in ji tho je nga jong an ji do an phun do hi in ai le tu hin a ha sa sa in longlen kang ho hen lang mi thum 7+3 ho hi hong to khom tao hen nang hi le mi pi ho hen a ki ta san zo mong na dem ta san na wang ze ki la sam tho tan de ka ti no me na he ilam kai chla ta san lo de hi ti la ngai kit lo ama ho hi ji cho kan ka se nom ji e ho hi mi phate hi we ka ti cho political rights so ki het lo ji wa he accountability and so as in ki pat lang wa lu lu ne se bang as accountability hi mi pi hin pi ham hi ki hello cho aya cho e hello ji wa leader so hin chan sala na atama tam mi cho to hi e hung kha do wa he ka mu a ilam kai ho hi a hung ki su ta lo wa hele equation theo e ta cho a to ala answerable ki ta lo na e bola cho chi alo ham ti mi thum ho hin hin bol kit talo na ebo ipi rational behind na bol han tila kit the talo ai ji chu mi pi le leader ka ve ji a hele a leader khat ni cho akita phot phana hele mi pi ki zui jing de he ta resignation thu a jong he ga ve ton the pe na chu ga junior jong le MLA la a pu paulin la hi cho mi pi na ve ton jama cho ama he ga ki resign hen nang hi la dang hoyong khu ki za piwa ban banai hung ki resign mai theo cho ai ba nga ma cho na sai ki na he la ka chang ai pi ka bol ra ma ti ki cho ale ai ti ta bo nga cho KPL la nga yong pa the hang sing ama general secretary ama political party in jong ki ho se chen ka ki resign mai pi ka pa chom de ham a BJP hi jume ata center ena ko wa achi lo wa ki resign o jong le amo impact jula ki ho e ki ko na ding ola chance lo chi lango chi hi lango thakhat ka hiu chila ati cho e ja cho justify ya idi moving dinna aya chu electoral politics perspective a se ya kaina ding lunggel bo cho anai ta cho ma chun kaina ding akitna agila hi le to a party member te ni hi ki resign hen nang hi le to a ni akayo hi next election a hi te ding iti mo wa hi le som la chu nga be agu be sagi be kai the lo deu ham kati cho capital hong pangin te capitalize resignation he capitalize bon the khanin zo hong pangin te kati cho aji chu ke resign hi tle a kum khat song hi ima cha ke bodo lo mai the ta cho ai wang a ke resign na hi le amo ho electoral fortune zo hi hoi de ham ti pa zo he kamu pi o cho chole inam pia ding a jong ke til kho na ta khat hong hin te kati ki cho to I resign a ki tia hele ama a ki justify ki jeng hi the mo mong lo na ya chu ka se nom chu mi pi le leader ki ka event na hele mi pi hi mo oi mo de poi yo ho ku ki te hi a pha hi we hi ti hin leader hi ki chi mo hanang hele me thai te ho a khai sang du he na ga te a khai sang du he yo mi pha hi we ka ti no me he e wa nga zo mi abang chen se mi phalo te gal nei te gal na nei ha te ki te hi lo chu yo chu ki na na ki pu na jong le mi ho sa upa in a resolve te ki hi zo
through political and judiciary ki chi a ko na case ki bol to chi te chu ki hilo chu apana pha I hive ka ti na chi point chu hi chu e ma zat dang de chi chu hi chu a leader ho alo le am ho ka kino mo to no ma le judiciary zone chat government zone chat ki tham to chat hi chu ai ti a chu I leader ho he a dien pot pot wa mi pi a dien pot pa mi to ki tong mi pi to ki tong kai san pot po wa hele in future wang chu bright de ga ti su ke hin mi pi zo he 70-80% rồi lắm cái họ có thêm mò rõ chưa giel dan ki bang lo mai thei hin na ke wang chen mi pi jong hin ngol ka sei khat ka ngon sei lắm ngol jong phalo jong kop jin discipline jong wat mong mong hin na thil khati bol jong la discipline lo there's no discipline movement hoi lam khana chi ki pat masanga chu khatin dei dia thil bol jing ti ho ta bang hin na je chu ke wang hin lam kai ho jong koi mo no me lam kai ho jong sam ki me ka ti pu hin la mi pi ho jong ki tha gel diu ngai ka sai na pi ham depressed society ki ti dana ko hoi la ya pi ha emotional tantrum so the thi chana public a soi bol hin na ilung han na ho inai lung han ho e ma chi nai lung han na ho he society in pu do jiwa mi khat thip mo nai sei wai ki tom jiu hin mi pi ho jong hoi ta ki phalo he na sei phat phat wanga chu ki phalo be hin nang sa chu ground na ki ha mai thei hin kin mang kai ne na he pha ka sa lo he ngol jong ka sa he zia chu pi ha ka sei hi mi tam tai na ngai da din but let's face the facts na facts chu feasible deu hin we need people mi pi ho jong hi we need to be more sensible and civil hi chi lunggel khat na common sense an neu pena sei nga common sense be nei pha na le lam kai ho toy ngo ngo hi masa to na tama ka sei hin group kana hit the bong bet nam mi te ding in lam kai ho hi ko emoji poi ka ti hin na ki sei ngai na jong thai zi lo amma lungot hi la chun chalten pun jing amma daily to ki tu kha lo le lam kai na di dinga sei kha jong zui ngap chalo te hi na is ya trust deficit jong chonum sai nan te a hin la we cannot entirely blame the leaders or the people hoi la hi mi pi jong lam kai jong ani nya vicious cycle khan ai then in kamuin na a lam pi wang chu he de pu na hin la education chiwang hi ha bui pi de ngai ka sai popular government to ki kai mat hi zong na in the long run chu education is the only one that can save us truly transform us kati na azi to sensible citizen lowa emotion a chat ai lo la thang tom mana lunghan mana jukham mana chat lo ngani ule there's no future ahead na Abraham Lincoln in leading bol zong la ki do he veta man ma gan ni ma ta hung zong le we will not get nowhere na hezia chu mi pi ho zong ei ma chin we need to start feeling ourselves as responsible people for the community na kin bol khel zong leng amon sidi na vet amo mit mo ja ka bol chila ti thading hit ya to stand la ding mi pi tam ta ai mo ka he de he hezia hi mi pi se ka tipun na si ezolam kai sunga zong ki umahin hezia chu we need to feel it as our own community keima mo pu na hi achung nung pen ke ti pa hi feel bol theu nga na hi chi phat le chun our actions will start to be sensible our decisions will start to have common sense in it hi chi phat le wang chun ke wang chun ki khial na diu hi sauta van la ya ka mu hin na all cha cha process ding hin hi chi phat sunga wang hi gen thein na jong e tho diu hin i tho ha diu hi mai tan de ka ti he khut khanai ki khial diu wang ka ta san lo he apu halon henge discipline iwa now chu akem mo nom nine izong le alam kai ho chun akai thi mo wa ile chong so kai tu the hong di na ji chu society khat nam khana chu lam kai chu first hin na abana chu mi pi lam vai chu lam kai na kai thim long lam vai the ki mi pi lam kai di nei thei lo chu mi pi lam kai di nei thei lo chu ja chu ka sei bang chu vicious cycle lam kai se oi mo thei long lo mi pi se oi mo thei jong lo a hi wanga chu both of them lam kai jong mi pi jong they start acting up chui lo la chun one way thei lo lam kai phao mana chu mi pi angol khat chu aching khan indi ki pui go nang ki pui di lo di cho ta bang chu hin na ja chu we need to start acting up nami ngai lut now hi mi mo so na dinga nam ngai lut lo ding na a ki khel na ta be dinga ai ma ta pa na ngai lut de ti ka ti ta he tam zoi now mi mo so na dinga ngai lut no le I feel ji na adi nen se da no ka tim nai
pu khu ban zo chu KPA thu jong sei within it ni ke panwa chu pi pu hang sing ji pin do num ham KPA thu ai lo ai le al goan Chứ resignation thua suy chun na do thi đâu nè tu trong post hong chẳng rồi lo i liềm bao chu e pe ham e hon re ka pa na i liềm wang wa chu election campaign ke abol pe yo chu na tu trong mi thum a pan sa a e ta bang ho chu election a ilhan na lai du ham ki ti chu election next a de a campaign ki bol hin tin ai ho chen na e ma chan bu an ki la lo zi wa chu i liềm mo ya e bang a i ve sa wa hi le 2027 na chu campaign a bol a kai wa hi le mo chu pem khat hong ke rearrangement reshuffle hong di chu onem pi nem cha chu deputy sim hi me te lo mai thei chu kai nam le ama hi to imma cha hong ke la lo je a re ka pe na ilim te ho hi ho le hong kai hen nang deputy sim kan hong ke pe le ala di wem ti chu chu tu ti ala wa a hi le kha be nya ilim mo chu e so we chu ya chu ke chun wang chun e le ho na ro ham ka ta ka la ha chu pu hang sing sang hepuit khat ei sanga changem khana het team zo ding hin ima ke team nai lo hin ka do nom khat o min na inquiry zong le poi pa hi discussion chu to he mile thum hi focus bol hin na they accepted ministerial voyage and positions ezia chamo chunga hi ki chu hin amo thum hi traitor hi tiu hin kanomin na ngampi o tha na kalwala chon je traitor hi jing in bi tri hin a hi la chun to he biha hichi azau thum ho to BJP han lang KPA han lang independent he jong le azau lu sagi ho hi ichan gya ki hi ham ke wang chun I khat ka head team lo ji chu hin tin government chu akisim do ta hi la chun masanga immediate suspension life from hin to he popular government hi tan government chu opposition aum hen lang rulina aum hi jong le hichi sen dia cha zaw le chun azaw popula chun ke wang chun part of the government dana ka gele hin na opposition na to han lang government chi zan in them jong le it is a government that systematically oppresses is ya kan punti is it chun amo mithum se hello I bon wa resign ki bolwa phazo ham ti hi ka gel na ko mum zin na is ya hi ka he them lo ja che he pu kan do he ke ni do nangan do nge pu resign hi ke ho jing na chu ki bol jing na chu ya chu ai the ro khan chu resign ki bola election you have to face the election again in 6 months 6 months chu election face bol wa hela there are two questions that arise again one chu hela boycott bowling zaw loading ki khatum ki nei hai tang ala I election din kid du ham boycott bol le ti na boycott bol wa hela ding din se na belong ho Nepali ho no me he yong kang o pya ding case is reserve hi lo ya ho so representatives tho de midang ho representative hu hi de ya cha zu idin tho kit diu ya idin tho kit diu yong zu hoi na ye su ke ja zu ken ka se chu ke se hi le resign so ke nang KPA join bolowen KPA chu mi pin adoma le bona soma somi kai diu KPA hi diu hai kit diu idin kit diu sum lut lo ai kai sa diu we let us weaponize this election let us scuttle the government formation from inside katina chu more boycott bo sanga chu let us weaponize it let us show the world how we are united we will elect them 10 times every 6 months again and again and again, the same people. And we will not let the assembly function because we will resign again after 1 month or 2 months. He had kind of gale here, but you ideal hint in Halo Pichu. What is the second best? Second best to heal. Let us see when the elections come. He had umintin. I think the election
igel khelo khat umuchu separate administration ithum wa le kimuta ta henang le the constituency umtalo disu to agel danu he election to separate administration kimuyong le MLA kahi tho ding ki khat umuchu kichuna lungthima lunggel khat umen. The point I'm making is the constituency hoy ki khel lida chu to 10 constituency who it will become minimum 40 so 40 guys so UT for to be a functioning democracy constitutional provision who at least 40 MLAs guys so 4 times humni da chu just Kamupi constituency who 4 MLAs humni da chu tu apana he chu idoi yong so it is a misunderstanding ipa target chu imu lo so ipam then so I want to tell the to our MLA Swamine Hoyong. So I would like to impress on them, don't think of re-election again, at least under the same thing. Re-election under the same constituency means integration of Manipur. Same constituencies, delimitation umloa to our same constituencies are dinkit yochu. It is amounts to supporting the integrity of Manipur because to our constituency or within the framework of Manipur population. But let us weaponize katina let us weaponize the election process. Kayutin dingutin tingla impact yung impact tu laya hai political impact hai sana hai because continuous election umuchu kum thumlali sele BJP tada Congress tada they face elections everywhere tusan gya hai election yosi ako at least Manipur comes up in campaign ako candidate khalanin on say dot use Manipur thu hai BJP Demnam Ipam ruling government in brownie point scoreboard. We have brought peace to Manipur. Manipur, it's a topic of election. If we can weaponize elections, I think impact needing till lang umlo. So my ideal is let us, if all of us 10 out of 10 resign tomorrow, KP in the minin dinguhitin, we will elect them again without campaign ngayong ngaylo. I mean to all here. If they are well and able, we will elect them again and again and again. Tikhat umuchu. He diu ham kiti ya, but it is still possible. It is still possible in the next coming elections. Or to jingle resign ball yong. We can still have election in the next 6 months. Midterm election umtete ngayu. So this way KPA angle kasi nom khatchu. Khadado beleng puhang sing Nagalena en pote chun election no so kadwe chu amasalang chun na boycott na bolon bi cha jong ki tha do lowen election jong na te lowen ti chun na bolon ni le tu hin ama lol hing to bang dan min chi to bang tai mang chi honong I bol thei lo ham Ho chu whole situation that chu mi chu en po ho chu itil Nagalena who constituency yong neu cha just maximum 10,000 votes to bang 5,000 vote yung umuchu 5,000 electorate yung umuchu MLA ko isu gawe ta Nagaland ko it is only 8 lakhs votes population ko or 8 lakhs 10 lakhs hai yam Manipur or 13 lakhs of tabang hindi it is less than half of Manipur but same number of constituencies 60 isu electorate ko very small hintin small hin ka ko he compact isu ki hallo piu mo tribe ko ki hallo piu ho he ki halla la ngen hiu especially Southern Hills lang he ki halla la he
Churusan pun lang chu kiso ne weta 6 out of 6 chu kai ne weta chandil dang ho chu kyal hiu chu am ho chu iti we cannot have solid re-election all the time ei pa boycott ki ball hendang hele ading ding tho this so the situation and po ho chu it's a different situation am on a ball thema na chu e hon ki ball hete ti yong itelo bi chu the composition of electorate is different in tin so chu churchanpur se he nang le wang chu I ball the 6 MLAs Chong ji ki ball the hin de midang yong da ga ho khu ho na chu Itu mipi tampi hello si asana itu ka si ka si chepin kati ai le pu hang sing tu hi sir masanga mabana hi ti ai mo jing thei chu la hi pu bin movement ni hi bin pi piam khat chu khat be kum le be chu I husat no ngai hin zona se ba chu center delhi in a he thei na dinga chu I piam khat chu ball ji ngai hin tu ina ball di ho pen na ina ne yu ho chu PGR hong zau pha no hin mi pi chi ai lung neo hin mi pi PGR lung neo lu ding ham jong them ni ga se pi mi pi ni chu tu la he social media he chu control yong ki ball the lo ami o se tu ne ya uma no ma se mi lung la ngin ki se yong tam zo chu mi tu ki te ka min chu ball mi chu ba imit mo na ki se Yung he discourage ball hote kati si imit mo now kise yung chapang yung ichate yung neighbor ho to ite ka isu nagol ho beta nagol ho isu ball isanga chu encourage the child see his strength everybody is different isu yung mipi yo kasi banga chu we are different from other people amo yon ho he admire ball lam yon same guys mitam tai ho he admire ball isu pau khat I tho wa iki hat tu so ke wa hat jana gali ball yon su without midang min ave no wa they would be wiped out in 1 week ti khat chu kum thumita chu idin na la yo gali sa na la yo ha je yengo min admire ball let us emphasize our strength. Being like me yung kiteka mean it is a wrong psychological thing. Me to me that circumstances to min tin ting like atep now yung to min tin yung itep na yung to ba kasi num khat chu hele ho he very individualistic society he chu individual he phading um lo bi chu koi la he yung ni changsa yung hin jo we shine wherever we are. We shine in individual performance. Of course, weakness you lamka inilo. Lamka inilo te huge. Bible Israel te bang chu huge. Lamka leng ane hiwa tao la sol leng pa on se on sol ha te bang chu huge. Yong chu hite kilo. Te bang chu lamka inilo te hiwa. But we have other strengths. Min lamkai ini mana chu wetao mi lamkai thu kini we lamkai ini lo je wa yong ihan mo de lo piu chu gal here is at wa British gal in sa wa ko he ong not this tribal British gal in sa tribal movement history yong yu mo chu tribal movement gal British te an sa we are the only one dang ho ju sim thu bo chu ông lô bé sẽ ya cho xem thu bộ chưa tiếng là gal 1990 langa gal bol yong so pipe long in tin wa mi organize kadar khat yong itin yo so chi hele ha je tu ayong he me le han yong hab khat ka su mang de itiu kum thumita I lon je he lo ya now ke sei lo ai I meet more now social media ball down with the see the hello alek when me at tamzo be positive I ball say you
hot now ki say it encourage ki ball to hote kati discourage ki ball sang we you see negativity high hote kati social media scroll ball hele ki kisi singing me to compare ki ball it is a wrong policy we hard now tamatam it now tamatam tiếng là lắm cái ini lo à lấy bị cái lo đó ini lo tung duy à duy cha lo ai chú cha chú cái gì si xem và cooking pin và case ini và organization hot ta very commendable organization tam ta ini chú let us use those Emily ông asoma mona kitu chana soya cái gì hula itika kitu lo khao em khát chú ma chi chú cái ta về ti sang mà chú Luzon, separate administration has not been abandoned by anybody. Two charging, a pay charging. Of course, lung tu chu suke apal ke ewe ti wanga chu. I will say they have strayed. Pui lut kit na ding ngai to this chu. More condemnable wa chu. Hey, tu hi tu san ya ki chelo lai dana ha ke hena. Ki ho to masawin. Next step to ibolo hele tila sanga hoi che hu mai the position. So let us encourage each other. Let us think positively. Ki ho to mas po hen kati abono hen. Tiang le tu khan hung do to de so pha jong to lo bis lage jo hello kain ki chai de bet. Election ki to de election chi phamati hele Manipur integrity ki ne so boycott ball hite ti hung dim set ki ding boycott ibolo hele midang kai so ke ding ho representative to de MP pa shot do wa ipi kana ho MP chu ha ju ho ding ai bi se yo ito bang ju MLA so mi ne news boycott ibolo hele. These are all negative thoughts. Kabetri yung ya bedi kita me sing problem last question. To ahi society wa hi mi pi ki mo pat na ki pat jing ding lung thu jong downloading MLA jong downloading mi pi movement atha bia pa na ki phina office o khading adu dati lunggel ne yong tam ta omen nang na het de na so ten abana to a puhang singin hen sei banga ching thei ta vet na hoilai opportunity hoilai capitalize ball the ep man cha the ti be na nga ding a flow dung zu ya chu ei man a chance ki holding ti a ching thei ta lunggel ding ki mo so sang loading ti jong gel jong kin zat ni ai khop khen ki na mai le hat mo ki diun khat na chi din ngai ku ki in pi lam kai khat in ai pt hi tawang group ni chu ipt khana na pui tiang ip plan and policy ne yuan mo khungai ding jing ding zong he pun tin na hen la ki got na pum ngai ding ngai ka sign je chtua he na sei ma sat pa option banga chu chawul wala ki lo pel philaum ding zong chu hoi laim khonai thal ngare se a chu na thei hin te tin ka gelin na zia chu ki su lung neo na wang he pun tin hi zong le all hin cha lunggel gilta na ki hin ding hi tu pet na ding a phapin hi ding hin aji chonjwa ka se yo zo si chu I boi naw hi so ke na to hi lam khai bo mi pi bo hi lo collectively restructuring mong na ngai hin zia chu to I bol zo siu hut khai bol ding zo siu hi a lot hing ding ka gel pun na masangin mi pi movement ha sei lai to in kana sei khanan to mi pi movement bol di pi ti ham police o te kina ding central force o te kino to ding ti hi na hang pia ka ti he na he cho chi bol new la neu pina sei dinga kana sei zi tan neu pina sei dinga hospital ki zen ding cha jong ki nei lo he na te ka na in an nei ta he e ho nam sunga nei ta he 5% jong hing loading in mi 5% tai load 95% hin jing sun jan sun ki hol thu ki tele kal ne ding ki koi jong yum lo he na he cho chun ipi bo de ham tu pe na ki su lung nyaw na diwa ka sei he pu na he zia chu ilung thim ong jing puma ol cha lungila cha an kanam din hita banga hi na lai tia he lekha sim hon jong nam din mun de puma lekha sin ding lam kai hon jong nam din bun gel do puma lam kai ding
thì chỉ pa he all lại cái hiện điều tại lo wang he tu pe nin wang masanga European Revolution ha banga khut khana revolution om ding khut khana hong ki khel ding ti wang he kin wang tu pe nin nam din mun to ki to jet mai pon ti tia ka ge lai ki pa me pu haulun pu hang sing na last message concluding remarks I finish say pi yam sir tua se ba chu mass movement chu hele violence hilowa Gandhian time civil disobedience to ding le ihat nupi ho yang khoma DC pa SDO office maya pa engineer office ho maya ho gain as a peaceful ta to mi office kai sa lo de na to sa lo de yen su sung se ngai lo i ma ngai lo teng la police station a yong din ding mi ho zu a to de to sa lo de yen civil disobedience civil ang ya ho disobedience he ai wanga he e ho hin zan zo nga do zo zi lo cho zan nang hi la chin ki pat kit deu da violence ki pan kit ding cha chu zan to ngai lo bi chu zo lo office kai pet le bo chu office chu mi kai sa lo de yen su zan a chu nom ta om de yen teng le chu civil disobedience hi non cooperation hi ki na hele office a chu ibo zo di nam khe it is non-violence hi wanga chu it is a very forceful movement chu government gite po po Manipur government hi po po ala non katai po wetia cancel bol li yang la lo di yang office athu yong chu la lo di yang ting le order yong chu zui pe lo di yang bo ke di yang there is non cooperation here very forceful chu and this department aju civil disobedience chu ni sele office kai pharle office government office yo sia chu na kai no na na to diwa hele Manipur kiti ho chu lado ti di hing police hi yong le Manipur police lado nang hele we you allowed ti di hing ping le sign bola Manipur cadre officer chu lado Delhi ko na chu ko even the police ho khelen CRP is central force we have no problem with central force Manipur police we will not listen to them ki ata ho very symbolic is violence gai lo tengle office kai lai cha cha ho tun di yang tengle shift duty bowling roster simpia ni khatle hon khat to starting mi som mi nga hyong le signboard to a bol le office hong kai lu ho za cha di yang i ma za lo ngai lo ti la chom mi tha sin den office kai gam te he so impact de ham gati he ju ja hi ju by force I mu diu thil yong lo pi chu to it is having a political impact media hong teng la photo la wen tin ip la wen tin Gandhian movement hong hi teng le alone is he hello diu ham kati at least let us try it out kati ji mass movement kiti so to mass movement ti gari te no ip ti no chu it is a violent mass movement to as a peaceful mass movement bolo te kati ko mza by force bangai lo tibia to di signboard to na again wa chu mi lu yong le hung he win ti di heng alu te yong la ma thu za cha di heng it is a very mild civil disobedience but placard enjoy wa ibet sa wa media na ibet sa wa hele Gandhian movement khat yong amang ta we ti khat ma impact dam gti he chu ke ye long a so Manipur government ko ma impact the hollo Delhi or he image building I ham khat we have to influence Delhi. We need to influence Delhi. Not by violence, but by media, by Delhi also. Alone is hello things. In go to it. What do you want? In go things. Platform cut home the this is my suggestion right from the beginning. EP kasi na yung min because history you look at the Indian movement Gandhian movement chu na beta
li se chunga ki thangai su jisu as an example lawa ibol liu ham kati not violence gari ga hoi bi song se being inhal ho gari hal ho chung gai lo bi su very peaceful civil disobedience abaya abaya su we can do it in the daytime only cái bao mì của hàng sinh của luôn là last message last message ông chom he sang kung ni ông linh tai ngã theo tam cái tí bội henge cái bao mì của hàng sinh hiện của hậu luôn hiện của bao giờ cũng cho bọn đỏ tan là chúng chỉ nói cái bao thu cái sen tu nên là hồ xin henge thu cái chị thì nên đi sana ra là cái nil to bằng cái nil kalna ông mà ai dùng lệ cái hết hill na ông thì ai dùng lệ ni ngay tầm một lần kakipa under bridge then part ikimukit ka seven patin yung piwen lang tun la discussion jong hi public platform hom ting la ave hon jong ana phat chum pi teng te ti ju ka ta san pumen tun la e program mo chui chan chui tan tin kakipa e pu hang sing pu haulun tun la e program mo chui chan chui tan te mang pha có right